Hello guys, ngasi su mayam gi damakta mayam na hendok thoidok na masak khangnaraba Bollywood ki superstar ama adubu laibak thibadagi mahak se laikhidre mahak ki akhoi ki mystery oba adum na wari mayam amani akhoi na ngasi puduna laksari buse mahak ki maming na SSR hairaga su mayam na khangnaba Sushant Singh Rajput ado magi wari se kamaina tawge habadu mayam puna khangminasi mayam puna taminasi Mamangi Sri Devi gi death case ki thaga chaba matamda mayamna comment da haibadi Sushant Singh Rajput ki death case maramda hapiro na haibado adugi ngasi puduna laksabane 2020 gi chahi sa si amarom da haiba taragadi aikoi gi India gi praja sing gi oina yam thina ngakna khiba adugum laba chahi amani kaigin haiba matamda ahan bada Irfan Khan maming yamna chatpa acting gi damakta maming yamna chatliba actor sa laikhidabani magi matungda Rishi Kapoor 90s ki matamda ka hena mayamna pamnaba actor amani adagi amuk corona lae marang taunari masigi maraksida amuk 14 June 2020 da paw amata phangki madu tabada mipum khudima magi fan khudima loina ngakpa phauki masibu oithokpa yabra haiduna khanaki pawsi karino haba matamda Bollywood ki superstar SSR Hairise suicide tawduna laikhitre hairiba pawsini pawse tarba matungda mi se makal ani thokna khaidokna khibani group amana hairisina sirisa suicide ni habasini aduga atopa group sina majority di oibane moina hairisina sija suicide nati murder ni sine ahan bada case se Mumbai police na pairambane makhoidagi CBI da muk transfer tawbani adagi moina investigation tawbani adubu sigi SSR gi case sidagi karamba matamda Bollywood drug case on ki habje khangaude amarom da haiba taragadi case India gi oina khwaidagi chawba case amani haiba yai marakta actor asina siba gi maramda media da tongan ba wari mayam amasu uhalle hojik chahi ahum muksure ba ahum mari muksure hai tare adubu nasib hawbada praja singna mahak si khibagi maramsa hojik fawba khangba ngamdana leiri ahanbada mase kamai tawra hawrakhino habado khangmina seba habadi nungai te dana sikhibagi maram ka khangaga lotion gi bodo magi biodata khara hana tamina se Sushant Bihar gi Patna da pokhibani magi mapa sa sisna government job tawi magi mache mari le ma mathandani nu pase magi study gi sa horpadigi hauna Patna da dum tam khirami almai hawdana tum tamak pasina 11th class yor posida 2002 odai doram kani madudai da SSR na angapa paw amata khib madudi magi mama sa chahi adu da si khirami masigi magi mama se laikhidraba matung adugi matung dagidi moige family sa Delhi da honga khiba 2002 da mahak na Delhi da aba matung SSR gi studies IIT harisa sije tawba hokibani adigi Delhi da admission tawre 12 solution lairik laisu da masa yamna brilliant oeba 2003 da DCE habadi Delhi College of Engineering habasa sidai sida exam pire aduda all India gi oina rank 7 da lakhi sina taba atopa exam mayam ama sumana piki DCE sa Delhi College of Engineering sa sida mana mechanical engineering de admission tawbani asumna mafam asidagi engineering tawba hore adubu acting gi maramda changningba sigumba farokibasa si karam haina faroki gi haba matamda DCE engineering dagi 3 years tamasa drop out tawkre aduga background support amata yaudana haibadi industry da magi family members amata gi support yaudana magi hana industry aduda magi family ama yawe kaina haibado adu maina adugi sungna na tabidai tare ayamba Bollywood kidi mapa mapugumba moigi singsina adum pusala kuman bagi chanabi adum laidana adudu tawdabida Delhi dagi drop out tor aba matung da Mumbai da struggle to balaki bane mayamna notice strong whether have the khangde dum tuze sida Ritik Roshan gi maning the background dancer amoina yaubane ba mase adagi amukna 2006 ta Commonwealth game tawki badugi closing ceremony do adudai du da Aishwarya Rai gi maning the background dancer amoina saru yaki basu leibane ba asumna mase struggle tawraga leiram kiba adugi matung 2008 ta di theater performance ama utpagi tanja amada casting director ama haibatare mana Sushant se ubane audition tawnaba kawre adagi maje select tawbane adugi matung da masa serial ama fangki hairiba serial asida magi performance yamna adum phajaki masiga loinana director asina magi performance se yengba matamda magi minok haibatare madu ubane
adu uruba matamda magi minoksa mina ngaunagdaba adugumlaba ama oi haidana khankiba masidagi neba Susanna lead role ama fangkibase show amada adusu pavitra rishta harise masidai sida male actor oi khibaneba aduga serial dugi female lead actor Ankita Lokhande se siga serial sigi matung dagi moi ani se relation lainarambaneba moi ani gi relation sa yam kuina chalame moi ani gi marisa miyam na su yam na pamna ba habadu oi khib adubu kona maram amadagi makhoi ani se khaidong na khreb asumna 2011 phawba chatharameba adugi matung masa haibadi serial se kummaba matung sida adum masak naiba actor ama adum oi khreb kaigino hai matamda mangonda talent yaweba adubu ma film line dadi haibadi Bollywood dadi changba natriko adugi 2011 sida kai pochi haiba movie sa sise la khibani adugi film dugi casting director sa sisina Sushant Singh se ubadagi mabu audition gi damakta kaubani ba Sushant su magi kai poche sa sigi audition piki asumna magi lambi je hawrkhibani ahan bada kai poche atopa movie mathang mathang kumba hawrkhi adugi MS Dhoni gadi hangudena kanadre habadare yeng bada haibadi SSR oina udreba Mahendra Singh Dhoni oina yeng ba maleb movie du da haibadare haibadi magi acting do adugi matik phajana tawba haibadare asmai tawdana 2011 dagi 9 years maji industry asida phajana mathau tawramki madudagi 2020 se lae 2020 sida Bollywood top 10 actors ki manung da Sushant sa sisu yawkiba asigumba marak sida magi anova girlfriend ama mukthengna kiba Riya Chakrabarti ga masu industry sida thabak tawbaneba ado 2020 sida masa 34 years muksugadaba maleb ado 2020 gi kharam mamang da haibatare December 2019 da Andrawes ki Kader Road ta Moldlang apartment oiga doineba 4 BH oiba adu da mana flat ama laikiba flat tu gi thagi paisa mana hulisina rupees 4 lakhs neba ma mafam aduda mi mariga loinana leibaneba amana magi cook tongnaba amana magi friend aduga amana magi Riya haitare magi girlfriend makhoi mafam aduda leiba hawrakhibaneba sisina rent to lowba hobada ngai bagini ko adubu tha khargi matungda neba mipum khodimak na ngaknagadaba pause tha taret mu moido leireba mafam aduda adu mai tawdana 14 June se lae Sunday nomine India gi mafam da lockdown kanna chathani ringai adum lama matamni ingna chikna lainariba matamni aduduna matamduda di lockdown leibanina shooting ke kasa pungting thingeba chathokadabasu amata lainadaba matam oiba adugi matamduda magi routine sa sumaina tawe atai matamdana bedroom da leiba breakfast matamda tholakpa loiraga room da muk changkiba 14 June gi mamang 8 June gi wari ni masa sigadabadagi 1 week ki mamang da magi girlfriend Riya Chakrabarti sa maram amadagi khatna baneba aduduna yumdo moi ani leirambado thado aga chatkibane banupise marak sida amuk Sushant Singh gi ex PR manager haibatare sija week sida sikhibaneba Riya su chatkre aduga magi ex manager su leikhidre sigi maram su kon haijarake ko adumaina sum haina bada SSR se khara matha sabane dan hai maram singchina masa mentally disturb oiraga leitabane su hai hairiba 14 June sida Sushant sa ayuk ki pung taruk swaida hawgatle adigi mapan da thogle breakfast tawba pung mapan taba adwaida magi mache Mumbai da leibasa mangonda call tawre wari watai sanareba adugi matung da pung tara adwaida amu mana magi Mumbai da film industry da thabak tawba friend amada call tawbani sigi matung da magi call history sida atopa kana amata da tawramba thengna deb mana magi friend sida call tawr matung magi room da lae manung dagi thong do lock tawre beta lae adagi pung tara ma thoi adai mukta matam sida magi cook se sisina thong se nok tawbani haibadi lunch ki kari semuge haina hangnaba mana thong tilaga su manung dagi di makon amata takidi adagi cook sina magi SSR ge friend amasu flat to the lay habado masi kawru reba aduga magi friend sina su thong do thilleba call amuk tawreba adubu response ti amata pikidaba haibadare moina di tumam mada boyena khan adubu hanjan na kayarak thong do thillaba matung da phawbada kemta khumaktabuda last di magi mache da haireba call tawre mache du su Sushant ki manak da lakadabane ba tare aduduna masu lakpagi lambi sida call je hanjan tawbane ba adubu pairak treba mache yorpagadi thong do amuk thillaga yengiba kuimalakpaduda kuksina mi kawrubane thong do hangna ba haidana haibadi khara haiba mi haitare mala aga hange hangbada moina uriba sinsa sisine
thong hangbada fan ama palibado adudai du da bedsheet ama fan du da yalaga leirambe fi maning amaduna fan da kisalle maning amana Susan gi mangakta yalaga leirambani bed leiri duga fan duga gi khenabasa habadi gap se 5 foot 11 inch muk neba wangi se aduga Susan gi height na 5 foot 10 inch neba habadi yam kana khenaba natib sisi neba moina uriba sinse moina hek uruba matam sida doctor sida call tawre doctor na amuk police ta tamne doctor amadi police sa chap manana yawre moi langtringai gi mamang da haibatare SSR gi machena amadi magi friend duna body sa yalam bududagi thang tharabane adagi Mumbai police la aga body do postmortem gi damakta pukre masiga loina SSR gi manakta leiramba objecting haibadi magi phone kai ka loina investigation gi damakta pura chatkhre ado suicide tawre haisa suicide note amata leiram dabasineba matha khwaidagi saba wadi karigumba suicide note leiramba taragadi matam dumakta da case solve tawba yarabaneba haibadi notes to thamamba taragadi khangidana maramso kaigi suicide tawrino habado kanana kari tawrubuna habado loi khangba ngamidana adagi postmortem report sa aims ta thare aims tagi ihan hana fangba postmortem gi report sa magi report sa habadi sore hon ba khangle lepkibado adu dunena hairakpaneba haidi madu heng tawrabanina waba henman badagi sore tatkibani haba adu oigadoine aduna reason na dumaina haire aduga cause of death na hanging haire thoriyan ba maram nani haida SSR laikidre habasa numitugi pung ani tarakpa adwaidadi loina I paulo kachin paya lo yonarabaneba India gi mafam khodimakta ngaksu yamna ngaknarami kamaina oitokpa yagadoino sigumba actor amana kamaina hekta heng tawgadoin habado maksu magi career da pick oina lairiba actor amaneba habadi masu diman lairiba mi amaneba loina na adugi matam kharagi mamangduda chichore hariba movie je thokpada ngari baneba movie du su low budget nambaneba adubu adudagi paisa mayam ama lakhibaneba abadi miyam na yamna pamnaba super hit movie ama oikhibaneba paisa gi hairaga su kasu yamna waba nateba mase movie ama mamda 6 crore he na talineba adudagi 4 lakhs thriba ren amada fawba leirineba adagi atopa fawba actor di 2bh rent ta leinarineba aduga mana 4bh to the lady baneba khenabado ado sigumba wahang kaya sidagi theorist ani khakti thoglakhiba amana suicide ki haba amana murder gi murder ne na khanabadi yameba suicide ki reason je postmortem toro matungda moina hainabada Susan Singh Rajput sa depression leram gani ma je Bollywood tain thinungai na ude marak sidari yaga moi ani sunungai na baleirini movie su number yada na thingjellaga leiribani mapan da su thokpa yadre matomta leibadu da depress oiram basu yai masigaloina magi ex manager da su haibadi disase sikidana aduduna disturb oirena su haiba adumai tawdana reason mayam sina society tawbane dana ado magi ex BR manager sigi haifet haijaram gi haibadi disase gi maram da haibatare disasa magi fiance na laiba flat amada Mumbai da honga ga laibane masi luhong do basu kuidrabane adagi nongma magi fiance sigi friend mari muk party tawbane ba moigi building do wangsu yamna wangi 14th floor dani adagi do disasi ju yu ngawri ne ba ngawraga mana hairam da haiba hojika di misha nungsina ba watle haidana adu hairamaga mase room da changkhibane ba adai du sung hak leraga thokchar ani na khan adagi makhon ju taba ising tabagi adu fawbada moido adum tholakani na ngaire leiba adubu kuiman badagi tholaktabagi dagi haitare room du da disasi leiram dabani na haiba haibadi ma do 14th floor dagi chongtharaga leiram khiba mathak dagi yengdabada magi body do taraga leiba ukhidna haiba ihan hana wasman je sizna ubadagi di police ta call tawki doctor da supure adubu ma do kanbangam khideba magi case to su suicide ne adana haiki asumna lekidabani mache adubu problem haiba taragadi ma lekidabasa sidai sida news channel sing sida di saki news khuding da Susan che adumak pakpa haibadi magi PR manager oirambani na pakpa tabani ba adi khara su dum nungai tab news yaw ba tabada Susan ki friend magi flat ta lemine biduna su haye ba kona haibadi SSR sa di sagi case gi maram da su khara matha sabani haidana magi maming pan baduda desagi case ta masu involve tawbuda masigaloina na masa migi khan ba haigadra adugumba mi ne ba migi awabada saru ya ba haibado adugumba mi ne ba adu SSR gi room da depression gi tablet leram basu thengna yedana haib mamang da doctor ga tanaraga charam bagi haibatare asumna forensic team na su haiba mina ngangna ba mina khori metla me fui ga na adumba theory thongla ido
adu amata leite sibagi maramse heng tawragani suicide nani haidana adum haikhiba adagi 2022 December da ihan hana Susan ki postmortem ki Cooper Hospital se सिदा पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट थबक तब ममिंग दिले अदुबु पंजररोगे मागी वीडियो अमकन वायरल ओइखिबा 2022 सिदा कमायन हाब मतम दमान हायबा एसएसआर लेखिदबदुदा पोस्टमार्टम की पोरकपदो अदुदैदा वीआईपी मेंबर्स अमा लाए बॉलीवुड स्टार नि हाब मतम दा येंगबा चटलुबनेबा मागी बॉडी दा injuriously mark mayam ama ubu phangi haib magna habada case to suicide man de na haib wafam chimana magi senior da tamba matam da kanthor en haib habadi ko na khana si haidna kuidri ko wari sisu adu su mumbai police na CVI na doctor na atay maram amata haidana suicide case ni haina adum confirm tawki atopa amana conspiracy theory mayam ama su thoglei do हाइबदी मदन हाइदना अदुदैदु सस्पेक्ट ओबो मी खरसु थोगलखिब अदुदैदु द मयामना हाइनाबदा इहान हाना थोलकप मिंगसा सूरज पंचोली हारिसे महाक से फिल्म इंडस्ट्री सिदा एक्टर अमा ओइना लेबने माना हारिब मरम से दिशा सलियान ग मरी लेनरंबा नत्रगना अतोपा ओइना लेनरंबा याइको लोइना मादो हाइबदी दिशा से प्रेग्नेंट सु ओइरेन हाइखिब वफम से सुशान सु खंगेन हाइब हाइबदी सिगुम से थोलक चुंगे ममांग दसु SSR ग हाइबा सूरज पंचोली ग से सिगिगी मरक्ट कॉन्फ्लिक्ट खरा दुम नैना खेबनेबा उ खेबनेबा अदुम मुक थमखरगा सुशान दिशा गी मतिंग पांगबा ओइना एक्सपोज तौनबा तौबदगी दि सूरज न खगंगपनेबा सूरज से असेंबगी दि सलमान खान इंडस्ट्री से पुसलखिबनेबा सूरज न मागी गॉडफादर ओइदबा सलमान सिदा हायरगा सिगी केस मपुम सिदा प्रोटेक्ट तौबने सु हाय सूरज से सलमान है बतारे असुम न पंचोली न सुशांत से खातो हन बनी गायन सो दुमाइन हाइना बसुले सी से हाइबगी वानी थाजबदी याब नते हाइबदी इमांग द एविडेंस लेटपलेना ओइबा याय हाइबदु खकनि थमजरि बसे हाइबदी पॉसिबिलिटी हाइब तारे अदुगा अनि सुबदा लाइबा मिंगसिना रिया चरकबदी हाइबदी SSR की मपासिना सुशांत सी की बगे हेक था अमगी मतुंग जुलाई था द माना पटना की पुलिस स्टेशन दा FIR केस अम थांगतखिब अदुसु रिया की ममिंग द अमदी मागे फैमिली की ममिंग मपाना असुमना केस से थांगलकपनेब रिया अमदी मागे फैमिली की मरमना मचा से सीखिबने हाइद लोइना सिसु हाइब रिया अमदी मागे फैमिली ना SSR की बैंक अकाउंट दगी पैसा करोड़ कया अमसु लौथोखरबने सिगी मतुंग दा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना SSR के फादर ना थांगलंबा केस इंफॉर्मेशन केस रिपोर्ट ता फाइल तौरम की अदुदा मुथीब हुंबा होरे अदगी मथंगी था दा अगस्त केस से मु हंदोखी बने मरमदी पैसा ट्रांसफर तौवे हाबगी तोंगानबा प्रूफ अमत लेखिदेब अदुबु मरक अमा CBI ना रियादा अमदी मागी फैमिली दा वहंग भांग चथब मतम ददी वफम खर खंकी अदुदा MCB से अलर्ट ओइ की हाबजे नारकोटिक्स से हाबदी मयाम दोसु सुम खंगमगनी को नारकोटिक्स वहंग भांग चथबगी पुलिस स्टेशन दा ngak leitana chatok chasin tौबा अदुदैदुदा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रिया अमदी मागी ब्रदर सोवेट मतम कयामा वहंग पया अमा चथब मतम सिदा मोय अनीगा ड्रग सप्लायर अमगा थानरम बचाच फाबनेब अदुदा रियागा सोवेट कदा ड्रग पेडलर सिदगी ड्रग से तरा मथोय मु अदुमाइना होलगा ममांग द खरा लौखरे हाबसि खंगे सुमाइना मतंग थीबदगी दी केस SSR दगी बॉलीवुड ड्रग केस हाइना ओन खिबनेब मरक्सिदा सुशांत की कुक्सा नुपानिको माजु अरेस्ट तौखिब ड्रग केस सिदगी अदुगा सुशांत का लेमिनाबा मागी मरुप्तसु कौखतखिब अदगी हेन अमुक ngakpa हाइगद्रा मयाम सिगी मरक्ता सुशांत की मिंगसु यौरकपनेब सिदा हाइरिसा मोइना ड्रग्स तो लव मतमदा पेमेंट तौबजे हाबदी पैसा पीबजे सुशांत की माइकैदगी पीएना दुमाइना हाइब सिदगी नेबा SSR दगी बॉलीवुड केस ओन खे हारिसे ड्रग केस अमदा हाइब तारे मोय यावपदगी दी मीडिया सिंगसु अतोपा कना यावबनो ड्रग केस सिदा हाइदना अटेंशन पीबा होनरकपने केस सिगी मरमदा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तौगदबसु तौहनद्रेब कैगिनो हाइब मतमदा मीडिया सिंगसिना माइकै अमरोमदा ओन थोखिबदगी हाइतारे अहुमसुबा ममिंग लाइसना यस राज फिल्म की मप्पू हाइब तारे आदित्य चोपड़ा से SSR की मागी कैरियर हौरखिबसे सिसु यस राष्ट्रगी हौरखिबनेब अदुबु आदित्य का सुशांत का थेंगनबा मतमदा कॉन्ट्रैक्ट साइन अमा तौनखिब अदुसु फिल्म अहुम गी हाबतारे सिदा हाइनखिब अमा लेयबा हाबदी सुशांत का हाइनखिबदो डील तौनखिब अहानबा फिल्म सिदा SSR से 3 लाख फंगनी अदुदा हिट चलबा फिल्म से अदुइ बतारगदी अनिसुबा फिल्म दुदा 7 लाख पीगनी अदुसु हिट अम चलबा अहुमसुबा फिल्म सिदा 1 crore पीगनी हाइदना दुमाइन हाइनखिबने अदुमाइ तौना अहानबा फिल्म चलाए सिदसु अदुम फिल्म से हिट चटखरेब अदुमाइ तौदना अनिसुबा फिल्म अमुक लाए मदुदसु अदुम हिट चटखि हाइबा तारे
मधुदा मखोइना हाइना के पैसादो अदुमक पिनेयेबा असुमना मोय अनिगी मरक्ता करिमता नुंगाइनदबा अमता लैखिदेबा अहुम सुबा फिल्म से लाए पानी हारिसे फिल्म की डायरेक्टर ना शेखर कपूर ने अदो शेखर का आदित्य की मरक्ता अमुक कॉन्फ्लिक्ट थोकपदगी फिल्म से मतम खरा अमुक लेपुरे खरा कुइना हाइतारे सिदा सुशांत से कॉन्ट्रैक्ट दगी थोलकपसी याद्रेबा साइन तौरबनिना सिगी लेपिंगे मरपसिदा सिदा सुशांत की ओइना मूवी कया अमसु लाकेबने सिदा संजीत लीला बंसाली गुम्बा अतोप डायरेक्टर अफाव फावगी लाकपा हाइबा तारे अदु कुमदना हौजिसे अदुम रणबीर फावरिसिने मा कुममगदी मासु अदुम फावगदोइने सिगुम्बा फिल्म की कॉन्ट्रैक्ट कया अमा लाखिबा अदु मयाम दो अपॉर्चुनिटी मयाम दो खुंदो अम्बा ताखिबा आदित्य की साइन तौरबनिना अदुना मागी अहुम सुबा मूवी सिसु अदुम पल्लगा लाइखरे कोनदी मा अदुदगी थोगलेबा कॉन्ट्रैक्ट तो थुगाइरम खीब अदुगा पीके से नम्मे आमिर खान का अनुष्का का तौबसे अदुदगी हाइबदी सुशांत ना यश राज की कॉन्ट्रैक्ट तो थुगाइरम बदो अमरोमदा माइथी बनेबा मागी हाइबदी इंडस्ट्री सिना मासा साइलेंट तौब होखीबा हाइबदी मंगोदा मूवी पिरकपसा लेप खिरमेबा यश राज की मनुंग थबक तौब डायरेक्टर मयाम अमा लेखरे मखोइना सुशांत सा नेक्ट्रेबा अमरोमदा हाइबा तारगदी बॉयकॉट तौबदो अदुदु तौवेबा मसीसिगी मरमसिना ओरंबसु याय हाबा थियोरिस्ट तुने बसिसु सुसाइड तो हारगे हेक्टा फिजिकली ओट नैबदो अदु खंग नतेको हाबरी मेंटली टॉर्चर तौबदुना मीदी पुबंगम दना मसाना हातोक्सबसु लेरिनेबा अमरोमदा हाबा तारगदी बॉलीवुड सा खुदुम चल्लगा लैबा मखोइना उंगग चटपा खरसु लैरिबनिबा समना हारबा मतमदा नेपोटिज्म से सिगे फैक्टर सिसु चल्लेबा एसएसआर गी मागी सीबगे केस सिदा बॉलीवुड ता नेपोटिज्म से तौवेबा हाइबदी अफाव फाव मियोइसिंगसिना मसाना हाइजबनिको हारिसा अदुसु कमाइना हाइब मतमदा 2020 फेब्रुआरी दा ट्विटर दा वेरीफाइड अकाउंट अमदगी हाइबदी टिक मार्क खोटपा अकाउंट अमदगी हाइब तारे सिदगी करी हाइना ट्विटर के मतमदा धर्म प्रोडक्शन यस राज फिल्म्स टी सीरीज लोइना सलमान खान याउना मखोइना सुशांत सा बैन तौरे इंडस्ट्री असिदा फिल्म तौबदा हाइदना अदुना ताकपदी मासा यूट्यूब दा टेलीविजन दा हाइबदी सीरियल गुम्बदा थबक तौब यानी हाइबनी चाहिदो सुशांत की ओइना बिग डिप्रेशन ईयर अमनेब था खरदो लोइना मतमदुदा फैन अमना कमेंट दा पिरकपनेब फिल्म सिदा सुशांत नंग सीदोइनी अदुदुना आई येंगरोय हाइदना अदुदैदो सुशांत ना मागी फैन दुदा रिप्लाई तौरगा हाइखिब इफ यू डू नॉट वॉच दिस मूवी देन दे विल थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड हाइदना हाइखिब हाइबगी मनिंग दि नोइना येंगदबा तारगदी मोइना ऐसा तानथोरा अनी सिनेब नोइन आइगी गॉडफादर नि आइगी दि कनामता लेते हाइबदुनेब हाइबदी प्रजाना येंद्रगदी मादो करी कानारुनि कमेंट दा हारिबो वादो अदु उबदा मागी मेंटल स्टेट तो अदुम खंगबा ngamgani मैमनसु हाइबदी सुपरस्टार अमनेब मादो फैन दा रिप्लाई तौरिबदो मागी ओइना फैन अमखक्सा कयामुक यामना मैटर ओइगे हाबदो मैमसु दुम खल्लगा येंबियो अइना हाइद्रगसु मैमना दुम खंगबिरमगनी कमाइना सोनम करीना कपूर करण जौहर सलमान खान मोइना तोंगान तोंगान बा प्लेटफॉर्म दा स्टेज दा शो दा चपा मतम दा एसएसआर से पनबा मतम दा मोइगी ओइबा रिएक्शन दो हाइबदी सुशांत सा इंडस्ट्री सिदा एग्जिस्ट तौदबा चप मने हाइदना दुमाइना हाइब अदुगा अमसु ट्वीट तौरकी सुशांत ना चाहि खरदुदा स्ट्रगल तौबदो अखोइ लोइना मा उब पंगी मागिने हाइबदा कना अमत मतिंग पांगेना खुद थांगदोक पीगिदे मतोंदना स्ट्रगल तौबनी हाइदना हाइब येंगुने एसएसआर सा ब्रिलियंट स्टूडेंट अमनेबा बॉलीवुड की ओइना मागी तोंगानबा महै मसिंग दो थाक वांगना यौरो फावदा मागी अपामबदो थुंगनबा हाइदना लाखिबनेबा अदुबु मसागी बॉलीवुड मसामक नाइबा तारे मासे कयामुक यामना मांगहन बिरिनो येंगो मसिगा लोइना ममांग ममांगदा मतम अमदा मीडिया सिंगना यूट्यूबर सिंगना पैसा फंगनबने हाइदना तोंगान तोंगानबा थंबनेल सेमदुना एसएसआर सीखरिदो सिगी मरमननी मागी थावाइग वारि सनारेगुंबा सिगुम मयाम जे पुथोरक्तना मोइगी अकाउंट थागलक्तना पैसादी मयाम तालहौरे मसागी सब्सक्राइबर खोमदना तौनरी मयाम दो अदुदो हाइबदी प्रजागी इमोशन दो मोइना सानाबनेब मोइना सुमाइना मरम ओरगा केस सांगदो खलगा ngasi फावबदा दुम लेरिसिने सिगे से लेफन गे हाबा तारगदि अखोइ प्रजा से अखोइ से थाजरु दबा तायेबा सिगुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैम सिदा नत्रगदि अदुम लोयबा सुनाइ नाइ रोयबा अदुम समदखिनि ना हाइजनिंगे मयाम मतंग साइदा वरि से लोशन जरगे मैम न वरि से लाइक शेयर अमदि सब्सक्राइब तौबा कौबिगनो वरि से हबचब मतमदा कनागुंबा अमतगी महमदा सोकदबा अमदि कनागुंबा अमतगी महमदा लाना खंजबगी वखलोन हबचब मत लेजदे असिगुम लबा असंग असंग वरि अखोइना अखोइगी चैनल सिदा हबचब मतमदा ताबिनिंग बलेरगसु अखोइगी चैनल सिदा चंगदुना ngaiduna लेबियु असिगुम लबा इंटरेस्टिंग ओइबा वरि मैम अमा पुदुना लाक्सगे मैम गे दमक्ता अदुदि नसिगी दमक्ता दि काइनरसि मथंगी वरि दमु मैम पुना थेंगनरसि याय फरे।